Icera rito itura-ini ria Gaciĩ Kĩamba turatũngana na nyina wa Aurelia Imenza uria ni umwe wa arutwo aria matari marahota kuingira kirathi kia grade ya 10 mari kibarua gia kuhura nguo niguo mathukume makinyanirie tigiti wa kumutwara cukuru wa Itibo Girls Kisii, na niguo mathikire watho wa president wa ati murutwo wothe wekire kigeranio gia KJSEA athie cukuru ari na mbeca kana atari, ona ari na indo iria cukuru uretia murutwo kana atari. Kwa sasa najaribu kusikiza kibarua ama kutafuta kibarua yenye niende na msichana wangu ili tuweze kumaliza haraka haraka, niweze kuona kama zitatosha ama itafika pesa yenye naweza mpelekea nayo shule aweze kusoma. But ni kungojea ndio nangojea sana hiyo kibarua. Helen Nyagano ni nyina wa Imenza uria ni mukombori itura-ini ria Gaciĩ, ndari na uhoti wa gucokereria indo ona kana kuriha bithi ya kuria mwana wake etitwo cukuru, na uguo arahoya uteithio. Sijamuingiza shule, wananiambia nimuingize shule kwanza ndio niweze kupatiwa hiyo basari. So nimejaribu nikawaambia sijaingiza mtoto shule cause sina chochote, sina school fees. Pa kuanzia tu school fees sina ya kuweza kumuingiza ndio nipate hiyo admission number. Imenza ni ahotire gwika wega na gukinyia point 60 na gwetwo cukuru uyu wa Itibo Girls Kisii, na aronete ta njata yake ya mathomo irorete kuhora, no oriri arenda gukua ngoro agacuthiriria mundu wa wendi mwega kumuteithia niguo akinye gacumbiri. My mother worked very hard and she was able to buy for me the box, mattress and the blanket so that I can go with it to school, but they are not enough because the school fees and the paying of the uniform, it was not found. That's why I'm not in school. Annie Njoroge ni mwarimu munene cukuru wa Gaciĩ kuria Imenza arathomeire junior secondary, na towe utari na uhoti wa kuingira kirathi kia senior school. Mwarimu uyu agitariria kuri na arutwo mahithitio icagi-ini ni aciari ao maremwo ni gucokaniriria mbeca ingiigana marihi ma bithi na cia mahuthiro maria marabatarania umwe kuingira kirathi giki kia grade ya 10. Tondu mundu agititwo thukuru wa Sumbi iri C1 school, ucio agetwo Karoti ni C2 school, agatwika ndagutie thukuru, ni makuigwa thoni na ndaoria ciari mekire uguo niki makauga ni mbeca magire cia kuthomithia ciana icio niguo mahanire ta makimaruta makimeherere magithi kuria cucu wao kuria matakumenyeka kuria marari. Riu marite ruhi macuthiriirie mumi na barabara amateithiririe, na niguo kuhurutira ikara ria murutwo uyu niguo athome na akinyanirie kiroto giake muturire-ini. I just wish that someone out there to just have mercy on me and help me to go to school. I would just be thankful. Tuota anaweza jaribu, anaweza weza kunisaidia niweze kuingiza tu mtoto shule, ndashukuru sana. Itua riri ria President William Ruto ria arutwo guthie cukuru niguo gukinyaniria 100% arutwo kuingira kirathi kia grade ya 10 gutungitwo ni mihinga kiondorita, aciari na anyiti itemi makienda mubango uyu kugacirithio na mathenya maria marahirigana gukumuthurwo niguo gukinyanire. Na kama nikumpeleka mtoto hivyo, hiyo ni kama nimeenda nikamtupa tu huko, hana uniform. Fare tu hata ya kwenda peke yake sina, naishi Gaciĩ Kiambu County, kwenda Kisii ni karibu 4500 mimi na mtoto. Sijajiweka ya kurudi pia mimi mwenyewe. Na hiyo ni ngumu sana, siwezi. So naomba tu kama mnaweza nisaidia. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.